صحت خوش. بینرین هجا و عزیز جه خلقا برنامه هنری سلاو و ریس جبوا هیوی دیکم هم سلامت و باش و روژا و خوش و گش بید. جه دست بیکا عمری ما ام دناوا بلز و بزکی دانه. چیه چیروکا ما؟ گرگو چیروکه که مهبه. ام دناوا کی جان قوناغوی چیروکه دادشین. اگر چیروکه که منبه گلو چیروکا عمل دود بزن چتشته. گرگو چیروکا عمل دو بختواریه بید بختواری چیه؟ او جبو کیه؟ جبو دایی که بختواری زاروکی نوینه. جبو چمکی بختواری دول و نوال هرکینا دول و نوال و نابرا چیا و گهشتنا بحرکی دریای کیه. جبو هند کسا جبو هند جانگوریان چیروک ولاتکی آزاد. ام چیروکا خوا چوا ودهینن چیروکا ما جبو ما چتشته. ام دگهجن کیجان آستا چیروکا خوا و چقاس بختوارم. برنامه ما میوان می وی خلکی چیروک بیش و نویسکاره که امی جهستن وی و جکدو لیگرین و خباتاوی و بحثی چیروکی بکن چیروکا ما چیه چیروکی عمل لدو دگرن چتشته. بله ام گازی چیروک بیش و نویسکار آیهان ارکمن دکن کرم کم شوانی ابو صابین تو بخیراتی ناف خیری دارم. کیفات شوای باش باشم خیرت سپاس. اوستا جلبرگی ما شکو داری پیدا کرد کیل پشتاته کیه مارجلاش داره اوت گلی کرد. گلی کرد سر شوادش تو باش سلام سلامتی سپاس. ما تو واستاندی سپاس کم کو و امکرین میوان و زی بحث چیروکی میبکم. دنگی تو اوی حست جوشا کت شیروکان بعد بیجی شیروکی ما بعد بیجی ام گلک بی بختوار شاد و سکرم که امرونه دبیج پیدا بچ کیف خاشم مالا و آوا. مالات آواته رو تامنش کانده ام سرما سرحدی هاتن گرماهی. شوای امروز ناف سرمایه داشت نش که بهار ای سال هناك عجیب بود مکرو نکرو دفدا و پال دا و کیشا و بیواله بهار کوت از پیاخابی که راست. سرحد هیچ ساله برفره ارزرمیجی و قرسیجی. قرسیجی ولی هلا ما دبر جبر عربانا من جمع دیبو و ما تنویدری مدیت او جمع دا سر عربانه حلیا. بیداری دار بشکوینه. لیبا ما باور بکن آویتنا زبیه جیه هیچ محکی بکشینه. نوسا نشوا حتى بهار هلا ما بيدري دي جهاد به وهاوين دبا هاوين او دبا او زبی چونگه که راد بن بیداری بیگا راسته تو جبو کارو خباته که چو قرسیج خوش قرسی آن از قرسیمه از قرسیمه دیگوریمه نافچه دیگوری گنده بازارجغه نها وک باجرو که بازارجغمه لی ناوندا قرسی رو دنم iş bazarcığı dayık bume sala hafte siyada malbavistan'a mı lore lez navenda qarsime ما مستتا من كرتا جيانا تا او كر يعني پارێزارتی کردیە و ژبلی نویسکار مەگوت چیرۆک بێژ و نویسکار مامۆستایان یعنی مرۆڤێکی کەتکار و ناوەگەلێک خەباتە داجێگرتیە مرۆڤ پارێزار بیت مرۆڤ دەش پارێزارتیت بەردە چیرۆکە چیرۆک بێژ چاوە چی بوو چه مەسەلە بوو چما تا تشکو ساکر راستە ez پارێزەر بوو من حقوقشی ئامادێ خواند ساڵا نۆت 4 و نۆت 8 و ناوبەرێدا ناوەندا قەرسێ من پارێزەرتیژی کرد 5 ساڵان بەیڕەمی شارەداریژی کرد دوێ دۆرە ڕاستە بەیرە هاتم گرتنێ لێ بگرتنە من ڕە شارە ئەوامژی پارێزەرتیامژی قەدەخە کردن یانەها بەردەوام ناکرد ئەو قەدەخا منی ساڵ ڕابوو من سەریدا باروێ ئەرێ کرد نەها بێندا یەکتیە بارویانە ئەوێ ڕوسەتی بشینن ji bo parêzertî lê dilê min wisa çîrok û nivîskariyê ve bûye yek ez naxwazim dest jê bikişînim û parêzertiyê jî bikim ez wê jî bêjim Çima wextê te dest pê kir tu dê ji çîrokbêjî û nivîskariyê
ji ber ku nivîskarî û çîrokbêjî karekî nazik e, dema ku tu navberê bikî navbera tekîliya xwe û wê yê sar bive, tirsa min jî ew yeka ye. Hem kar û barê dinyaligê re mijûl bivî, hem jî çîrokbêjî û nivîskariyê re ez bawerim tiştekî hilberîneriyê dernekeve. û ji ber wê yekê jî ez naxwazim pir jî tevî keft û lefta dinyayê bivim. Dilê min jî elimiye çîrokbêjî û nivîskariyê. Ez ê bi wî avayî berdewam bikim. Yani te bayekî rastî jî yani ser sosyal medya û ser em bêjin platformên cuda cuda em te dibînin. Te bayekî xweş li doxa xistiye û li pêşê dibezî û ser çîrokbêjiyê taybetî. Yani mirov çîrokekê herkes belkî vebêje lê vegotina çîrokê û em bêjin ji tonaja dengî bigire heta ew ê kontrolkirina laşê zimanê bedenî gelek gelek giring e. Tu vê dijî ez wisa dibînim. Îsal jî we gelek ew te bernameyên wê jî çêkirin ji ser çîrokbêjiyê û gelek bajaran tu geriya ne wisa? Rast em bi tevî dengbêja bajar digerin niha û bernameyê çîrokbêjiyê li dar dixin rast. Ewek hejmarekî te diyar kirix heye yan dîku bidome berdewam bike tu dê bikêşî? Tim daxwaz dikin em jî diçin bajara, em bêjin min İzmirê kir, İstenbolê kir, Mêrdînê kir, Wanê, Amedê, Qersê. Kî der daxwaz bikin wê rojê çendekî beriviya İsviçreyê gazî kirin û Fransayê, Gurcistanê dibe ku em pêşe rojê de ber bi wan dere jî herin. Ji ber ku eleqeyek jî heye, em bêjin bernameyê me yê İstenbolê yan jî yê Wanê. Baş e destpêka wê dixwazim ew. Teknîk ecîbek Erê. eleqeyeke pir mezin heye. Ne wisa rast e. Dixwazim ew ê bipirsim. Çîroka te ya çîrokbêjiyê çawa dest pê kir yanî ji ku derê derkevt? Çima te xwast çîrokbêjî li du çîroka bikevî û gund gund û bajar karekî zehmet e rastî. Ez du zarokatiya xwe ketime û yek jî deynekî didim. Gundê ez lê bûm, bazarcığa me dema ez zarok bûm ceyran tune bû, elektrîk tune bû. Piranî jî êvarên zivistanê em diçûn oda, em zarok bilinga oda bûn. Mezinê gund geh geh çîrokbêj û dengbêj jî dihatin wan oda. Behsa mesela dikirin, çîrok digotin, behsa dîrokê dikirin, stran dihatin gotin. û ez ku vedgeriyam malê, diya min û xuşkê min nehatibûn odê, min wan re çîrok digotin. Demekî şunda ciyê min ji bîr dikir, min berxuva digot. Keyfa wana pir dihat. Min dît ku ez jî dema tiştekî tev dikim, eleqek heye. Ji wê şundatir bawer bikin çîrokbêjî tim jiyana min de hebe. Jiyana min de tim min em bêjin dema dost û hevalara dihatin gel hev, min tim çîrok digotin. û ev teşegirtina vê çîrokbêjiya min jî ji ber wê deyindariyê ye. Em bêjin ez 7 sal zindanê de mam. Tiştê ku ez pê girtim jî çîrok bûn. û çîrokên lihenga bûn, çîrokê bext bûn, çîrokê eşq û evînê bûn. û bi derketinê jî, zindanê derketinê min tiştek de bû pêşiya xwe armancek. Min digot ez ê gund bi gund bigerim û çîroka bêjim. Ez ku derketim min dît platformek heye, navê ya YouTube. Sê meh bû ez derketibûm û min telefon jî pêş te çûbûn. Dema ez hatim gotinê telefon viqasî pêş te neçûbûn. û min telefon danî pêşiya xwe û çîrokek dudu gotin. Mala wana ava Amedê ajansekê pel fîlmê ez dawet kirim, em axivîn. Gotin ka çîrokê te em bikişînin. Bi kişandina wan jî eleqek çêbû. Temam dibe ku ewil min çîrok ez du çîroka diketim. Ji vê gavê bawer bikin û bawer bikin. Sîbiryayê heya Belçîkayê, Belçîkayê heya Kanadayê û heçar parçê welat û gel deng ji min re dişînin, dîmen ji min re dişînin, serpiyatî malbatê xwe dişînin ku ez bibim dengê çîroka wan. Erê niha berdestê min me bi tevî pel fîlmê sed vîdeo çîrok çêkirin. Sed vîdeo çîrok çêkirin. Lê niha berdestê min ez dikarim bêjim 300-400 çîrok hene ku qeyd hene ku, dîmen hene ku, wêne hene ku ez çîrokê wana
bihonînim û parî vebikim. باشه فکرات یا صحت خوش فکرات یا اوی یا کو تایبەتی ئیسال لە باژار تو گەڕیا بە دەنگ ڕاستە. بێژارە ئەوش کو دەرێ دەرکەوت چیرۆک بێژە ئەرێ سەرسەرا سەرچاوە بە دەنگ بێژارە Tim mirova dema videoyê me temaşe dikirin. Dinivîsîn digotin em dixwazin hûn bêhne bajarê me. Min guez dema zindanê jî derketim armanca min gund bi gund gerandin bû. Ez niha jî disa gund bi gund digerim berhev dikim. Lê êdî pêdivî hebû ku em herin û mirova ra rast e rastêj. Çîrokbêjê me û dengbêjê me berê wisa kiribûn. Çûbûn cumehata da rûniştibûn û cumehata ra parî vekiribûn. Me jî xwast hemû yekê bikin. Lê ev korona kete navberê. Du koronayê mala wî ava em bêjin dengbêj Kerimê Jîrkî min pêşniyar kir jê ra min got ku tu piştgiriyê bidî min em bajar û bajar bigerin û bernameyê çîrokbêjiyê û dengbêjiyê li dar bixin. harikariya te kir Ev pir alîkariya min kir ez mamê ser kerimekî nazdar e heta ku ew ez vê derê bi ser ekranê we jî spasiyê xwe jê ra dikim mala wî ava. Ew qasî dilniz me lê ew qasî dilniz me erê. mamekî em tiştekî sürprizekî bû te bikin Kerem kin. bernama te ya yekem ya dengbêjî ya çîrokbêjiyê em bêjin bi kî jan dengbêjî ra bû Kekî Kerim Jîrkî ra Mamê bû me Kerim. İstanbulê ewlîn mekemê de bername çêkir. Em mêvanê mekema İstanbulê bûn. Dû na bibûne me İzmirê çêkir. Kekî Kerim ra yekem peyra wê derê erê peyra Qurbanî soyedimîne erê Salih Lîdimîne peyra İstanbulê me çêkir mekemê de. Peyr jî disa İstanbulê me çêkir nêvanê endeziya ra bûn em. Erê dû ra êdî berdewam kir çû. te dixwast niha mamê kerim li gel te ba Evet. Tiştekî wisa fikirî pir kê xweş bûn ça. باشه ام تشتكي وسا کو بکن نه گاز تلفنی بو بگیم بیشین بلیط آقا ببره و Erê دبا divem dikan telefonê ve امی girêdin. تشتكي اشترى او بکن تا قاز زحمتی کیشایه ام گازی کی بکن گازی نه یا. دیاتا بکن حواله که تک توجی حزد کی Divê مام کرم که teyî kekerî. Bixêr hatî. Sağ ol, sağ ol, başî. Vay mala te na tijî ver. Tijî ver. Ay. Ay. Valla çendeke me hevdû neyîtî bû. بابا ما مستجب بتاتي Erî. Keçka te çane Baş, şikoda baş. elhamdülillah, Ay baş. mala te ava. Sağ ol. ما تشتكي باش كرام تشتكي O tiştek pir baş. Em bîna min wîya dertê bîna te jî min dertê. Ne Belê, bilsin? belê. Em heftê heft roja hevdira daxivin. Neaxivin bîna me jî hevder nayê. حاضر وجا ما كريم جو أري. صحبتك قالك حزد Erê erê. Mala wî ava باشه ويك دو شوا ناسي bi alîkariya bi alîkariya Elî Elî me lawjê. علي تك باش Erê. Ez ji bo çîroka Şekiraxa du çîroka Şekiraxa ketibûm. Ez jê geriyam wî ji got ka ez te ber bi bîrekê areste bikim. Ez çûm ber bîrê rûniştim. Eja çîro herkes dengbêjê wî zane. Ew qas jî çîrokbêj e. Yani ez bêjim min barê pirtikekî çîrok jê girtine geh parî ve dikim. Erê mala wî وقتی تو چیروکا دیرک جیت خوازی او دکه یعنی هنک خوا نازدار دکه انا شیم خود انا de hünermen Hewce hünermen hinekî naza bikin lê kek Kerîm de pir nefis biçûk kek Kerîm. ما Dijber razıyım. مامی کریم گلک Ez nabêjim mam qale. Ew kekê Ama min e. üçü beş müsaade. از بیشم مام کریم یعنی هدی کوم گوتی مام کریم تا اوی دا دشیا راست، روزانه راست. داجی آه. گلک کس جوان بیشم مام کار کریم Ay. مامی کریم کاتو چوانی تو باش Vallahi sağ olun Keyfe seferim. Baş harika. elhamdülillah. Dünya ade borit. مرود بیشی تا بیرا ما مستنکریه تا هنک خوا دور اوسا سکن Ne oğlum gele bir Ew diliyor bu. Gele keyfamı jibu evutetten. ها Yani khudi mesela kakeyhan چه تشتا تو جی حزد کی تایبت مندی ما مستچی خودی نفساویه بچوکه یک و خدمت ملت خوا تکتن و هر درجه از ود بینن کیفان بوتید باج ناوتید برابو ناوتید خباطا وتید بله باشه کوشنهات نگل ایک تو
دماغو یکم جارون سر صحنه تمام ناسبون تشتکی جدایه لی کاری که هنری دمرو سر صحنه به هر کاری که بکه تا چه حس کرد گل مامی کرد یک جه قرصه یک جه به شبابه هن کسا وسا گوتن بیشم بارویا وانه هم دعوت کردن نه امی به هفرا 14 گلانی دا نیوان بارویا وانه نه وانش مرگو مرا گوتن دنگ بوتان و چیروکن سرحد هون 4 هفتینن دما قبلا ماکو یک بو لهف دیگره قبلا وشیه کردواریه نه وسا بله باشه هم ویداری تا بحثی برای علی کرد هم سپاسیت خواه پیشکشی برای علی جد کنی اری مالا و هم ده بیشه 2 کسی زیر اک و جهاتی بوی سردم که هم پیکتان ناسین و کاروباره که باش پیک دیکن سترانه مامی کریم یا که هری خوش تو جه حزدی که چی کی جانه از همو سترانه یا حزدکم طایبتی لیبلا تو دی پیرا بیجی یا نه نه من استانبول پیراگو مدید پیرا ماکو برنامه وشان پیرا مرا گوتن بقتی دادم تو نبیجه حیفا قد کیه نه ایرو طایبتی ارکسترا بوتلی دخانه لیاس خون ناگریم یعنی طایبتی گرک تو قدکی بشی ایرو مامی کریم از مامی کریم تا گفتار دیگه از دنگی خود بچکی بلنک لیتو بیشه نه تو علی کاریم که حیفا قدکیه بلا قدکیه اونه شما تا خوش کود تا نه تا تارزه که نور واو بله چیروکه که تو نها یک سر چیروکه که دلیته ده نه کتا بجارتی بخوازی دلگل مامی کریم او بکی مامی کریم بیجی تو چیروکه او بیش چیه از چیروکا کالکی مام کریم بیشم توی مراق ده که یان خوازی نه از دما مهر تو ناس چیروکا کالکی بیشی کالکی خوش داره بیشم چیروکا کالی بیشم لی چیروکا فندی مستو کالکی یعنی بیشن تمام خود دنگ بیشه لی باوی ویجی دنگ بیشه فندی کالکی ویجی دنگ بیشه فندی مستو و چیروکا فندی مستو داشی تراژدیه که بو اوینه که نیو مرازی هبو و چیروکا دنگ بیشه کی وی هرمی دا حیا او نچه دهات ناین گراندن هبو حوجه بو که بیزانین که کریم من بجن دم سره که دنگ بیشید که پر بحثا خود ناکه پر حزنا که بحثا خوشی بکه یا راستی چیروکا مامی کریم شد تو دی من نویسی جی ما تبیردو دمایم که چون برنامه از دی بیجم امو سابقه بیجم کرم که بیشه فندی مستی ام گل دا بین تشتکی بیش جبو که هنگ بکه بروی آتموسفره فندی گل مستی خوازی ارکسترا بتره بی هون زانم فندی مستی جگوندی برکوریه خورتکی 26 سالیه دنگ بیجه کی نافداره هرما بی شبابی حیا او نچه بوک جمال درنای سال 1920 گچک رواندیه گلستانا شکر علی آقا ایجا گلستان جی بده و که وسا جن عاشق وینه وی ساله گلستان 6 ماه دو جانیه یه بولده دهاتک گندی سرگوندی چیت به دهاتا مامخورا نه وسا که کریم یکو دنگ بیجه که دهات دیگری نجی فندیه مستی حلبت 7 روز و 7 شوا دهات دیگره پاییزا درنگیه داویا مهام مشداری گلینی برفی داویش روژا دهاتی داوی دخوازه وگره گنده خواه لی برف دا بشه خادی دهاتی دی بشه نا نبی توفانه که به قلبه ام بنی وی باری نکارن در کون لی فندیه مستیجی دفکره که دما برف بگه بکوه یه نکار به 6 ماه وی گندی هر گندی خواه گلستان د جانیه یه بولده دخواسته دما ولداندنی بر سری گلستانا
خوبه لی خودی دعوتی سوار دعوتی چه قاسی پیدا دکون نه دبیشه از هرم گایا کی پیشکشی وی دکن بارکشی گوز ددن سر پشتا گه و رید کوه ساعتان ریتی دما خود ده سر پشتا گندی برکو ری جورا گند ایدی کلین برفی ودگرن باگره شف سرداتی دوسته ریاخو لحف دخه شاشت که جی به جی گای خود که چوگا باری سر پشتا گی داتی نه پشتا خود ده بار چفیا خود که سر خود ده پیچه دفکره گلستان خود دفکره زارو کاوانه یه ببوی دفکره پیش روژه که بخت دفکره جی به جی دکه خواه خواه ابدی سبتری ازمان چیک سایی گندی در کتنه نیچیره دما چون شعورا گند بینیم که گایک برگیجی قراتیه که نیزیک تبن مزد کن مروفک چفیک سر روی خوالان دیه دما دست دنیا تبینن بیروحه دستاویشن چفیه راکن چفی چرم و زلقیه یک خنچرا بر دی درد خکو اف فندیه مستیه دقیقه دبیجه مال خراب نو اف فندیه میه لی فندی مریه خبر رشکو دگیه گندی تینه گلستان تی بوی حال خو فندی خوصا بی رحت بینه گلیه خود ده بر کیر و مقص سمه ها شوندا دوله ده گلستان جیرا زار رکتبه ناوی باف کرکت که ناوی داتینن فندی او فندی جی دما مزن دبه وک باوی خود به دنگ بیش او فندی باوی دنگ بیش هیجا کریم جیرکیه بکالو بابام و دنگ بیشن صحت خوش بود ای ما میکریم تا حتی کی داره چی بچاوه تماکو چی بحث چیروکا بابی تکر امی ویجا امی چن استرا تول سر وی چیروکی بله. سر وی بله. بله. اتمسفر نهاد چی بود بله دخاطر کی جان سترانه بیشی سترانه که کالکی فندی اجوی بیشه بیانست اولی یک دیبو ها بیشم یلاو که پاشه چم استرانا تمام باش. شوا حسکه كذلم قتل تشدشت تتضافي بي أخوينا من ما الخرابوت نتشزازنا ما تفضافي بي أخنا كيف تلوني كركد لا تبر سركسم يا بابا دي صربوس بيبي اخ بدي بلادن اخ ماما نمانيان اي ناو كبد العنيان
لو كذا تدبر بنكدر ودات تذكر فيني ويلا بالبنين ما الخراب وتلكوش كودي وانا نارونا تفرخب وبردني اخلاق بدلني ما الخراب وتسر وانا نقرم تصوت باسر فيني ويلا بالبنين كركد لا سركس ديا توصل بوزر بيني مدني برادني ما وانا مانيا انا كيف بدلني لو كذا المقاوز نكني مدير جني ولا مني ما الخراب وزير برسولك درفي شاطب بجني كيني دمني والله وزع افضل اخذ نظام دردد اللي خربني عاجم كيروني ايش بوكي بجني مبيني براندني ما وانا مانيان انا كيف دلني ساعتها خوش وی صحت و قوت تخوش لاوکی دلال کوچ کو دیوانا نرونه تو ده پر خبر بی تو بو ما مستقای هان ده بیش گلک کوچ کو دیوانا دیگر رو یعنی جبو من شانازیه که پرمزنه که اف روش اف شرط و مرد چی بونه از شاگرتی دنگبیش کریم جیر کرد دکم او چیزی که پرمزنه یعنی دریه که پرمزنه مالاوی آب اف ستراناجی کی داری میزه که بلکی خودی مش بابه خود سحکریه یعنی بابجی کال سحکریه بله مش بابه خود سحکریه صوت مقام یه بهدین آیا مقام يد بخت بني مقام الجهوها بنت ام مقامه الجوا دولمندی میزه بله تجد بلد الجنكا جلسان مرياد قوتن اين المقام واواز بله صحت و قوت تخوش هو خواشتري ما مستتبریا کو ام بیشن و فکرات ایال گل دنگ بیشان و دنگ بیش سترانه بسترین و توش روکاوی و بیشی ده نورمال برنامه شروع چی دیگر نه استاد نه برای ده چه جدایی هبود چه فرق پشتی تا دنگ بیش سر من اوتشتا کی یکم جار هات شر باندن و گلک علاقه شدید اتنا برای ده چه فرق دادید ده چه خوار حتر هیست که آن زحمت در بود باری من بیتر سوک بود یکشی ماموسته کلک امرو دنی او به دنگ و گوتنی خوبا تشتکی من ده هین کرن دما راست اسکو چی رو کد بیش استم ددم لی دما کو دنگ بیشک بام به و ام بیشن میناک یعنی که کریم خزینه که نها که ظاهرو راشی من دنگ چند برنامه چکن فیلان خزینه که ام بیشن باب و کالام و دنگ بیشتی نو سترانکو یا جهویا یمیزد که دولمندی ها ولاتی مجی نشان داده وام تشتان جوان هنده بیم به باور بکن هر برنامه که شونداتر جوی دنگ بیجی از بار برنامه که دن بار چیروکه که دن جوی دیوانه راد بیم دولمندی هری مزن جویه که یعنی او برنامه جمرا دبن دبستان
yani çako ew kesên têne wê dîvanê da wê şevberkê da me gudar dikin tiştekî hil didin ez jî wê derê tiştekî hil didim radivin. تو ez vê merak dikim tu wextê ku çîrokekî ew dikî tu ji dengbêjî guhdar dikî ji ber dikî yan lêkolînên te beriya wê jî hene an mesela em bêjin tu ji Mamê Kerîm re dibêjin Mamê Kerîm Lalê xana govey stranek ser wê heye an tu zanî bêjî an em bêjin ser bûyerek dî an Eyşana têlî an tu ji wa fêr dibî ji ber dikî lêkolînê te li pêş wê hene an Mînak vê dawiyê de em bêjin me siyabend û xecê çêkir. Ez bar bikin çendî çend dengbêja siyabend û xecê guhdar dikim. Beyra işte em bêjin wek mamoste Kerîmê Jîrkî digerim, Apê Zahir digerim, dengbêjê dinê digerim ku berê stra bin û zindîne hê. Em bêjin emrê xwe jî kirine. Wan jî guhdar dikim. Beyra derbarê wan da yê hatine nivîsandin em bêjin. Derbarê siyabend û xecê da çi hatibin nivîsandin wan şaxan gişkî dixwînim û beyra çîrokê çê dikim em bêjin. Hin şaxan da cudahî hene dixwazim wan jî bînim ziman. Em bêjin salê 1930 da yalî Qafqasyayê Revanê wan dera Hecî Cindî, Emînê Evdal, Casîmê Celîl gund bi gund geriyane çîrok berhevkirine. Em bêjin dengbêjê me jî sedan salin distirên van çîroka. Têrê nekir ez çûm herema em bêjin Panosê, derdora çiyayê Sîpanê Xelatê. Têrê nekir ez hatim Farqînê ji ber ku siyabendê Silivî ji were. Hatim wan dera jî çûm wan gunda jî geriyan. Em bêjin şaxê çîrokê çi ne? Beyra me çîrok parî vekir. Ji ber wê ki tenê bi dengbêjekî guhdar bikî wê çîrokê bêjî kêmasiyê jî çê bibe, car carna şaşî jî çê dibin. Em bêjin Gotarê cuda cuda hene em bêjin di heman meselê de çîrokê de her dengbêjek li gorî zanînên xwe nêzbî. Ji ber hindê gelek tu gel tenê dengbêjekî ne gelek dengbêj e. rast e. Ji ber ku ew em bêjin tenê çîrok yani em bêjin ya ez ku dibêjim dîrok û çîrokê li hev dixin. Em bêjin vê dawiyê da me çîroka Hüsû û Nazê çêkir. Ya ku tê zanîn û dengbêjê me stra bû Nazê ser mirina Hüsû an dimire an jî bi tewrekî Xaliqê Elemê rihêwiya jê distêne. Lê me dît ku na Nazê nemiriye. Jiyaye 10 sala mala bavê de rûniştiye. Dûra zewîc ye. Ew êş û jana komkujiya geliyê zîla jî jiyaye. Ku rêwê ya beşîrê wî ya viya qurbaniyê wê komkujiyê. Yani mijar ne tenê evîna navbera Hesû Hesû û Nazê. Nazê nîne erê tiştekî dinê jî heye. Ew jî êş û jana dîroka gelê me bû. Min ku ew çêkir em bêjin ew çîrok çêkir û bihanî wê dîrokê ve jî me kirê da. Îja helbet pêşberê kameraya ez tenê têm xuya lê pişt kamerayê em bêjin yê ew çîrok ez çûm wê derê gundê em bêjin çûm gundê Hesen Evdalê geliyê Zînla gund bi gund rûniştim. Nebiyê Nazê û Hüsû re rûniştim min çîrok ji wan gudar kir. Îja beyra pelê da em bêjin sê çar heval bi kamera têne deng têne em bêjin em diçin wî gundî digerin dengbêj em bêjin wê stranê da dengbêj û sivê dengbêjê me yê Amedê wî alîkariya me kir dengbêj û sivê em bêjin strana wî ya got. Kedeke hevpar e lê pêş kamerayê ez tenê me ew kedan nîbin em bêjin ew gotin nîbin ew dengbêj nîbin ew hevalê me yê dikişînin ewna nîbin ew kedayê dernekeve pêş çav. Pişta te xwar te. Em mala wan ava ez Mala hezar deyndarê wan im. Erê. Geliyatê jî û serkêşî û pêşkêşvaniyekî bi vî rengî dikî. Em navberê qet ew nekin û ji xwe karbarê ku tu dikî gelek e. Stranekî ku çîroka wê di nav hemû Kurda da tê zan nizanim qel ser wê ew kar û xebatek we kiriye li gel Mamê Kerîm nizanim zembil firoş. Of. Zembil firoş em ew bikin êca em dîsa Pir xweş.
ربن آزم بیانا دینی کلم بر کلم بیارینی گل خاتول پیر جادی بینی دل کوچم ده حبینی خدام آخوال بدشینی تیونه هدایته قلبك خير رحمته ويش خيرام بي جيد جنته على الرؤيا قيامته وخاتوني راج حرمتي طوطا الله بجرق كتي تجلك يا بشاش قدم ترسم جرويا قيامتي فمي الفراج لو كبيان قبنو لو كدرويشا تكلم كوانا بيشا قيمة صالك خبيجا يا بيجود بزرع كيشا يا مظن قيمتي بيجا بتورى هدايتي قلبك آخر رحمته وإيش خيرام بشيد جنته بدور رؤيا قيامتي بدال تو بدال خلق جمال يئذناي الله نكرم زميل فراج لو كبياني ربن okur كبياني تو كرم كوانا خاني خاتوني شابكر خادمي دريد آدم مفتهلاني زميل فراج شحال نزاني تو هدايتي قلبك آخر رحمته وإيش خيرام بي جيد جنته على الرؤيا قيامته زميل فراج لو كفقيرة بربن okur كفقيرة تو پادسر تخت میرا تو بخوا فنجانا میرا بسطینا خراج میرا تو بخوا فنجانا میرا تجد زلف و حريرة حلاليته حرام يميرا نحد ميرك فقيرة أو شي تأسر تخت ميرا بسطيني بخراج ميرا أو بخوض فنجانا ميرا تجنا ميرك روالبي تجنا مير روالبي تستدى فيان جامبي تجي سر فيان نامبي أذبو خمت من حرامي زميل فراج موت عباسي بربن okur عباسي تبطانا دربيك راسي تبكي سرفشتا قماسي دست من نابي خلاصي تورى هدايتي شغل بك آخر رحمته ويش خيرام بي شد جنته على الرؤيا قيامتي
رحمته طوبا الله بجرق كته تجلي كنيا وشاشقة بيتر صامي رويا قيامته زميل فروج بستمني وكو مرانا أنيا مني وك ميدانانا شعب مدينة ليلانا سنجمة بمكي مني وك فنجانانا داني مني وك صدفانا روكي مني وك هنارانا بمكي مني وك فنجانانا سنجي مني وك زوزانانا زوزانا حد عشيرانا تلتك كشت سيرانا وتورا هدايتي خلدك خيرانة والخيرانة شد جنة بدورة رويا قيامتي خاتونه وز توبدار ستیه وز توبدار توبدار خلق جبار اسم الله نکرم گزمید فروش بگیره که چل گاز دیره تدگیرم آب نپش حفظت چل روم جیونی دشته بخواه بیه هدایته بگیره که چل گاز تما تدگیرم آب منام حفظت حفظت ما تبخواه بیه هدایته خاتونا گردن بیماری ستیا گردن بیماری شونا بینی بکوتک وزاری خواب گیره حتا هنگاری اسلم هدایتی خاتون نازر لوانية ستي عازر لوانية روني طوى ودكانية اي شباب كوتم خانية خاتون عاديب تنتواني روني طو تيق دكاني وزنبيل فروش حتى حضايا زنبيل فروش مسين خواستا خاتون مسين دادست شوسك كدها ميرك الروالا بالغازة 300,000 زنبیل فروش خود کله دعوت خوانه گفت جبرائیل طایر صدق خود گهینا عبد بشیک بلا مشک هستی مومک هلینا دینا عرد ملمه بلا نبینید رحمته بلا ببینید رحمته انشالله مال جنته بله صحت باش صحت باش صحت باش ونهار هبن تزن بالفروش حتى كي داري برسالي كالي حتى بدا حتى بني كالي هاي صحت باش تشتكي نبي ناهيله دما دستريجي دجي تمام ديك يعني از دبجم ام كرت بندست نيبونا devleta me hebiya saziyê me yê xurt hebûna derfet hebiya Kerîmê Jirkî pişt wê ya orkestrayê hebiya yê bimeşya bigota biciya û bistira rastî jî di jî stranê de dengê te dinêve ونهار هبن صحت خوش بس كي مايته دا هبن تشكو الشازي هند ارضا كي مايته دا تشد اوجي خاطراته واوركسترا ساعات قاطن وخوش بنعصين من النيت وعم بله ماموستا کاری تا چی روک بیجیه توش بلی و گوتنال سردکی و برنامه که تو چه دیکی پیشکشوانی و دیکی تو وقتی که هزی لو نگدیان و یک بلگه فیلم باورکم رضا بلگه فیلمین تجی تا سر چی روک آچه کرنه وستا نه او ما سالا 2 سال بری بیا اثر ازدیا خبتیم جبر که ازدیاتی چاندا گلی کردا رحی هری خورته و لسر وان لیکولینان ما دسا به پل فیلمی برنامه اخوالاتو چکر
ام سرحدی بشیری ویران شهری میدیاتی گند به گند ازدی لی جیابون آن نها دجین آنجی میراته کشتنه ام وان گندا گرگن ما وان گندام دا بحثا دیروکا ازدیان و سرپیهاتی وان گندا کر 20 خلک مکشاندن ji axwalatû ne آخوالاتو برنامه ya dijî آخوالاتو 18 xelek bûn یا leheng یا دویمین جی لهنگ بو belê یا لهنگ داجی لهنگ کردای 100 سالا بیستمین ام بجن شیخ سعید سید رضا ایسان نوری پاشا ممدو سلیم بک جلادت بدرخان بک و علی شیر ما جیانا وانا من سر لی کولین کرد و داویه دا ما اونا جی 20 خلک شان ez tiştekî pirsekî wisa bêxme navberê me کرم wisa. کرم Helbet her çîrokekê tevî naveroka xwe û tevî serpêhatiya xwe giranetiyekî wê û ewekî wê heye bandorê çê dike ya ku herî der ecêb û bandor ser te kirî kîjan Ez ev bêjim em bêjin wan derbarê serhilderên Kurda da dema ku me ew bername çêkirin min dît ku qedera Kurda pir şibiyaye hevdû. Yani em bêjin serhilderên Kurda qedera serhilderên Kurdan jî egîtê Kurdan pir şibiyaye hevdû. Mînak bêjim we pirsî bernama Şêx Saîd da me dît ku me bi nebiyê ya Qasım Firat ra hevdîtin çêkiribû. Birêz Qasım Firat ji me re got dema Muradê çaremîn Padşahê Osmaniyê diçe sefera Baxdatê tê herema Amedê. Wê çaxê kalkê wan, kalkê malbatê Seyîd Haşîm gundê Çilstûnê Bismîlê ye. û nava wek otoriteyeke nava Kurda da. Muradê çaremîn dixwaze ku wîya fetvayê bigire bila Kurd piştgiriyê bidin wîya ji bo sefera wî ye Bexdatê. Lê Seyîd Haşim Muradê çaremîn razî nîne. Ji ber ku zulmê sergel dike fetvayê nade. Dibêje em alîkariya te nakin ji bo sefera Bexdatê. Rastî jî dema diçe Bexdadê, Bexdadê de komkujiyeke mezin pêk tîne. Vegerê vê carê vedigere dor canê Seyîd Haşim. Berî çûyînê nake. Xwe ranakişîne ku Kurdê wîya pêrîşan bikin. Bi vegerê dê wisa dike ku koka malbatê diqeline tenê bûkek dimîne. Ew bûka du canî ye, xwe vedişêre wê bûkê zarekî kurîn dibe. Elî. Ji malbata Şêx Saîd ji wî Elî şax vedidin. Îja ya Seyîd Rıza jî wisa. Dema sirake em çûn Dêrsimê ya Seyîd Rıza jî me dît ku heman salan salê 1500 disa Osmanî xwe radikişînin. Kalkê wana Silêmanê Reş tevî malbata wî ya dikujin. Bûkek dimîne ji wê bûkê jî Musa dê dinê û malbata Seyîd Rıza ji wî Musayî zêde dibin. Disa heman trajedî ez bêjim, em bêjin trajediya hatibû serê malbata Seyîd Rıza û ya hatibû serê malbata Mihemedê Elî Yûnus heman trajedî bû. Mînak Mihemedê Elî Yûnus Sasonê serî radike. Tirkiye artêşeke pir mezin va tê ser ji dû serhildana Şêx Saîd. Koka malbatê tê qelandin. Şerrekî da kurê Mihemedê Elî Yûnus Mihyedîn birîndar dibe. Mihemedê Elî Yûnus Mihyedînê xwe tevî hevjîna xwe rindîxanê şikeftekê da dihêle. Mihyedînê birîndar û 23 jin û zar. Jinekek hebiye navê ya Xifşê biye. Xifşê zarekî kurîn pêçekê da biye. Zar birçîye digirî Xifşê ji bo zikê zarê têr bike derkeve derva pincara berhev bike bîne zara xwe dixwarin. Leşker wîya dibînin, tehdalê dikin, ew jî
دوسا محیدین و مالباتیت بشه جن زار مالباتیت بشه دردخن سر محیدین لپیش چاوی مالبات و دیاویا شیدک رندی خان خو ج گلی دا داویجه آوا شیپه همان تراژدی هاتیه سر مالباتا سید رضا گوتن او گوتنه حسن کر سید رضا تر نخواشه نبرین داره نخواشه سید رضا ویو هفجینا خو بسی و جنو زارا شکفت کتابت شیره لشکر جیوانا هند بن وان دردخن و حسن بیش چاوی دایی که دکشن دسات بیشم گوتنه و گوتنه دایی که بسی پیر که بسی خوش قاشه که دا داویشه خاره و دمره اف تراژدیا کردامه دید که چی رو پردشی بین هفدو اره یعنی داویه دا دزا خواهد درکی دا او کریه مامی کریم جوش خواهد ما یعنی چیروکاتا هر چه به مجار چه به انجام که تا گوتی دزادگیش شهر اوینیه دا جوستای و دا شهر دا جوستای و دا شینه دا جوستای زنبیل فروشی مامی کریم گوت حتی چو خواهد کلی دا هاویدی گیهان دا لساوی یعنی چه دشتا یک وی چیروکی یعنی اوینیه دا جی و دا شهر دا جی هر هلی جیانی دا دگهینه یک افتموسایه امبیشن میناک من اویا چیروکا لهنگ دا گو امبیشن برنامه لهنگ دا یا حشیم دا ما بود از اوی دا یکی پاری بکم یا آخوالتو دا دما ما برنامه آخوالتو کشند بلچیکای هر دو کچی نویسکاری ما وزیرشو نویسکاری که می نافداره و سدام پرتوک نویسیه و کچی ویا خوشکا کارینا و میدیا جمرا روزنویس که باوی خوش شاندن مالبات کالکی وانی حتی بگ سال 1918 دا تاوی مالبات درباسی گرجستانی بود ایشا من وان روزنویسکا دا دید که تراژدی میزکن پنج باف هر یک ولاته که هاتیه چال کرن هاتیه وشارتن قدر میزکن ام دبجنم چما نبونه خواهی دولت نوسا جور وان کم کشیا قالکی وانی محو این تابا آگریه نهاجرا دبجن دوتاخ وی هرمیه لور دمینه نحوی کرویا جدو شر نوت سسیا شر 1787 عثمانی و 1787 یه عثمانی و روس جبروی شری در روند تینه سرحد نحو شیرین کویا دیگوری دمره کرویا حتی بک 36 سالا دو باوی خواه ده سال 1918 دا جبر خزاوی دربه خزاو عثمانی دربه ده چه گرجستانی اوجی گرجستانی دمره کرویا ایشو گرجستانی رید کوت ارمنستانی ناو قومی خواه لیزمی خواه اوجی ورد دمره هری داوی آپ وزیر او نویسکاراشی بلچیکای هر باوک پینج باو هر یک دوالکی بریه و هاتیه چال کرد و حوجه اف بزانین هناك مرة قوتن ياو چیروکه تو دبیجی تمجی اوه تمجي خامگینیه وقا خامگینیه مروان نخوش بکفینا من پسیکولوگ اک پسرسیم مگو تبکو از نرندیه جواکیت کن فیلان گو نا جواکا کردا جواکا که فرمانا را در باس بیه بگوتن و وگوتن و بهیستن او جان سر دلوان راد به راستی جی دما سراکی من دید ام بجن از دما چیروکا دبیجم قفقاسیای او ازدی میو که بر کمکجی روینه چونه قفقاسیای اونا که دما چیروکی قالو باوی خو یا مالا کوک آغا یا سبگ حسن آغا ام بجن یا سروک عشیرا زقور یا جهانگیر بک وان چیروکا دما که من دبیهن یان جوان برنامه آخوالت دبیهن دبیجن ام دبینن که کرد بر هوا دشاوتن درد ما دکشینن جبر ویا خمگین دبن باری سر دلی وانا سفکت
ساعتها خوش يواش. ليت سري خو بتشروك نوصا بس بيكريه دياره فکر که بختواره بی بختواری بختواره مامه کریم جبر کو چیروک و سرپیهات یا تف به سترانا ده بیشه ده نابر دا شانس که اوسه هیا کسی کو سترانا بچیتن جوانتر دمینه نوستا مامه کریم خودی مامو اوج راستا من هيك أنا ما أواخب سترانا سترس أخو نابد ما أزو من هم خالص في بنات قلت تو بیشی کو از اوسا جوان هلا ستران گوتنه ستراني مثلا از براست بيجم أس بتشكي أو كل كدري دلي مروف دا قبا مو قلت مروف آبت أجدار اوی دمی ام کلک تیادی شرکه کیشی به بابشن تر نوستا من باشا ام متشنا از بهاش مع أفضل زيني عبدال زين قام ما يمي بهدينا تتقوتني نشبي صار حدي المقام كنت دي بيجي بهدينا بله ملي بهدينا بوطي بهدينا بله كرمك يعني فلا وين فلك ما خوي شبتي تبين معاك تبسر خل من راكير كان وقلب قلباق خل مباك اختيار يا مالك شبتي من مكارك قيزان وبوكا بريخوان موارقرا قل اخواش مصارك أفضل زين شاعر الدنيا ملي صلاة بلا صلاة شافخ محروم قدي تارك يا ولد يا بوار يا فلك يا غايم فلاوي هري دياني فلا أين قنقا مالي خرابهم مقاتوية دقري نال تدا دشتي نال عبي نال زوزاني بلي صلاة بالي شاخي أفضل زين شاعر الدنيا يا أبو خباب بلي صلاة برد صالي أبي كتب رابا كمي مرابا خويش بالدنيا لو الفدي خاني جاني خلك يا دنيا عالمي أبي دردني وأنا دردني أنا ندر ما
ازيل هم مبارك صدو بيجا عيدر مزالي عفضان يا غاين فناوي دياري فلاي وين قل قاماني خراباب نوير رحان شان اللي زيفيا شدبوا لجمال شمت والو لبيار کسی که خدا نه خیرات چنینا چنگل عبدال زینب بگیرید شاعر لدنیا سرا که 205 سوال اوه بابت مدینه من امر سرور قد پیغمبری آیلو امام علی لو هر شاریار وره یا مار یاری فلنی یا غایم فلنی و مای بلاب جانه بس صحت خوش هوا خوش. خوش صحیح دنگ بیش چیروکا دنگ بیش اکی لی به دنگ و ستراند بیشه ایش ام دو چیروک دنگ بیجا کتن بله سالا پار ام چون گنده عبدال زینی کی بله گوره بود چون گنده جمال وردیه وی گندی دا وک چفکانی یا دنگ بیجی گنده جمال وردیه سر دو تاغیه آگریه شاگرد ویا بدیه چفشوشه جی نکیمه نجه هستای خود کیمتره لی پرنای زانی شاگرد عبدال زینی راست اره و کرویا ما کروی را هفدیتن چکر سر 8 سالی بو یا 8 عمر زیده بو شاکرو بحثی فرزید که نابرا نه، رسو عبدال نه. زینی که بحثی فرزید نه فرزیجی ما فرزی سر فرزیجی لی کلین کرد ایجا شاکرو جی دما 13-14 سال یاد چه گنده جمال وردیه چه با بدیه چفشوشه کارو بار مالی دا آلی کاریا وید که بدیه چفشوشه جی دنگ بیجیه هینی شاکر دیگه شاکر جی وی چفکانی درده ها دبین شاکرو او کریه یعنی دنگ بیش رسو نه شاگرد دنگ بیج رسونی نه شاکر اجی انجام چیروک بیجی ایجا لی اوه دا- کلینا چیروکا جبر ویاد بیجم یعنی سرحد دا دنگ بیجی سرحد دا هن ناوی وسا هن دنگ بیجی وسا مزن هنه اکولن لپرنای نازی یک وانا فرزیه و کتناته امرکی پر جوان دا و دهاته که دا بشاشی گله که تی کشتن رسوجی سر سترانا فرزی گوتیه شاکروجی گوتیه ام بجن دنگ بیجی دنیجی زاهروجی گوتیه مینا کم بجن فلیتی آخ تپه هه فلیتی آخ تپه دمکی فیرار و قاچاقته هرم بشیریه دنگ بیجی بشیریه سران این هرم بشیریه هلدتینه سرحدی دما شر جهان یکمین داشی دیل دکوه دست لشکرین 4 وی دبن سوویتی ریه حسن دا خبات ریه حسن دا دخفته 4-5 ساله وی داره اسیر دمینه فلیتی آخ تپه پر کس نزانه دنگ بیش طاهر زیارتی هه طاهرو هه پر نای زانین لید بیشه دما ستران دسترا بحثا گنده دکن دبیشن گنده زیارت ستران دسترا دنگی یا دهاتا گنده کدنی ناویرا گنده میزد که 20 کیلومتر 20 کیلومتر چون عجیب
و یک کس جنا بجانی ام چون از گند به گند گرگم جبر چیروک دنگ بیجا من برهفت کرن او پرتکامج نو هاته چاپ کرن چیروک دنگ بیجا دور دا 25 چیروک ستران دنگ بیجا هنه 25 جی پورترین دنگ بیجا من نویسین و داره دا پورتریا کریم شیر کشی ما بسته منه پورتویجی هه و چیروکا کالکی فندیجی هه البته مثلا تا بحثی وکر گره اکولین آنم بیجن دنگ بیجن مازن هنه ایکو اوی سلوی گلی ام بیجن میناک سلوی گلی او سترانا ام بیجن خامت استراندن گلک دنگ بیج گلک هنرمند استرین سرپیات سلوی گلی خوبیه ام بیجنم چون حلیم جان سرپیات دنگ بیج صالح قص قاپانی و حج صالح قص قاپانی دوستا تف دنگ بیجن میردان پیشی خواهد لیکولین تدا دنگ بیجن جن دنگ بیج مامی کریم گفت مثلا سترانا اوی نشدشت دی تاویبی و یا گلک سترانا اوی یا حلیم جانی دوی مثلا جنا اره تاتم او کرم بینردین هبشن تاتم بحثی اوقاتی که نه پرتوکا مدا پورتری زادینا شاکر یا سرحدا me دنگ بیش هیا ام بیشن آنا بلقز آیمان پورتیا بلقز یجید سه ام بیشن یا که کریمندان ناسین هاوین زوستان دنگ بیشه که me بتلیسیه لی نها میرسینی رو دنش نویسه بله اوجی تو خبری me پورتیا وان جی نویسین چا او حنیف هیا دنگی ویجی خوشا و اکید بینی کردی گل ناسبونام پینی نجی دنگی ویجی که جی زحف خوشا راستی بوستانه بوتا گل خوش یعنی بیجی تو پورتر و چیروک نتنه دنگ بیجن رحمت گیری ویم بری نه یه دجینجی هلبت تشتی هری یعنی ام بیجن یا تکنولوژی وقتی که مروف بکار بینه نیمه تکه یالت بی سردمیج اف تشتی دنگ بیش ام تبحثی ویکر باب مامی کریم فندی آره دنگ بیشه که وکی کو مامی کریم بحث دکه دنگ بیشه که خورده مامی کریم دبی دنگ بیشه که گلک سر مرایه لی تنه ام ویک ناف قایدا دنگی وی چقاس هیا ام بیشن کرده جیانا وی بنویس کی چقاس هیا شعروی برو ام بیشنم دنگی وی زانن بلکی صدام تو نبه دهانج قیدی وی هنه لی دربار شعروی برو دا بگر باور بکن و قادا ام بیشن اینترنتی دا تهونا جواکی دا فیلان دربار وی دا سه هفو کبن دو شاشن یک تنی راسته نهاتی نویساندن از ویا وک یعنی ام بیشن پس نخبات خوب بدم نا ام بیشن میناک me تکلی من تیتال فیزو را چکر ویجی فیزو تیتال خو بلچیقای دیجی ویجی تکلی me فیزوی باوی خورا چکر دنگ بیش فیزوی رسورا قراسناداری رو دنی هری که me 3 ساعتا خبر ده جوی مالباتیه مالا برگیه او مالباتا گد دنگ بیشه همو دنگ بیشه و یکو دنگ بیشه بحثا مالباتا دنگ بیشه مالباتی کر سرپیاتیا شهروی برو کر و ما پورتیا شهروی برو و دنگ بیشه مالباتی نویسینه بیشه مالا بریکیت بیشن شوان را اوجی هرما قلبی توزو جامعه و داره کوچ بربونه چونه فیلن جو در وایوی هم بیشن هن چیروک هنه که سترانی وانا هن ستران هنه که چیروکی وانا نده هاتن زان نبیشن چیروکا گنده مستیکالو یا حکیمو یه شهروی برست را بود دسا وانا جمعه کو یا مستیکالو تکلی مرا چکر فیزوی رزو تکلی چکر جوه مالباته مالا حسی بود کی جوه مالباته من خود گیهان ده دایی که سیبیر گایدش یا 82 سالی من چیروک جوه صحتات خوش البته ما گلک بحث چیروکن دنگ بیج و اواکر تشبلیویتا 4 پرتوکن تجهنه خازم بحث ویش بکنش برکو وقتی ماشي کرکم ایدی هناك بحث کاربورتی دروی بلگه فیلم و چیروک بیجی و اویشی بکن 4 پرتوکن تجهنه جوان یکمین پرتوکاته حلبسته کی البته مامی کریم هم خواست ستران گفتن تو جو همه بوساب چیروک بیجی خو خلاص ناکی قنه و بوم حلبسته کی میگه ستران جه هتا هناك خو جرباندی که مامی کریم از پرتوکات یکمین یا من یکمین
عدو دیران بو عدو دیران بیوگرافی کیه؟ بو چه- عدو دیران پارێزەرێک می سەرحەدێ قەرسێ بەر چۆکە دەنگبێژان مەزن بیە ساڵا 1954 li İstanbulê hukukê qezenç dike dema diçe wir hukukê bixune wêjeya dinyayê nas dike helbesta dinyayê nas dike û helbestê Kurdî nivîsîne wê gavê wan salan da sala 1955 da 54 da helbesta wî ya rev derbara du bira da çîroka du bira ye du bira ji ber zulma cendirma derdikevin çiya lê birak dilê xwe ji gund li gund hiştiye evîna wî xezal gund maye edodêran ew helbesta rev nivîsiye parêzer Mehmet Ali Arslan dibêje ku min dema mîtînga DDKoyê ya Farqînê da helbesta rev xand got erdo ezman deng dabûne hev got gel eceyîb bertek nîşan da ji ber wê helbesta edodêran bixwînî dibe باور کم تا وسا او کر میکروفون از ادی کم دشتر میکروفون ناوی دادن. کرد. دست روی نزن. Ayla manatı. کرم که Sermeda gırtın berbangeke kur Em dübrabun Eme destvala Ster kıldışıyan Dikesibe Heş xewda bun Em dübrabun Ketibun bey belengaziya xwe derketibun Ciya Ciya ne bebext bun mina cendirma Pêxas bun birçî bun û pelengaziya me rabekiribun hemêza xwe nemezin Ciya Siya me ji me ra bû heval Yek jî ciyayê bilindî porspî Mezanı bu ciya ne bebektin mina cendirma Heliya der fazıvistane reşe dirêj der bahare neha Gundî gışk derketin cot çar got cihê me maçalda Guhê me nexiriyaye dilê me tijî kul kes newêre ser me davê Mîrata mirinê rûsar e Ji dûrvatê xuya kulîlike zozana Dê dengê şibanî û gavana Gelo hem bigêjin wan çaxana Zozana Kodana Gavana Em du birane Du jî tibingê Martînî derketin Çiya ne bebek bin mina cendirma Baranê dest pê kiriye îşev mina zalimekî Bêdew û bêdar be rûbara dinê da Gevr û kûç deng dane hev Ser me datê çargav şev Di saketî vîra min xeza Porên zer Çavên reş û kenê delal ba Gilî gazinê xwe meyne ser me da Reva me reveke pir bêemane Dest kulû birîneke bêdermane Em du birane Du dijî tibingê Martînî derketin Çiya Mezanı bu Ciya ne bebektin mina cendirma Ve saata takvaş bir tane valla. و جنشکی و وسا حیرس و چاره İyi. چی یا صحت Can rahme xwedê lê be lê باور کم تو binêrin گلک دبن باندورا Ez wek îdolê xwe dibînim Ez sala 2003 da ji nav me koç kir dinya xwe guhert
هلبستی خوشی یه نویسی بون نوشانده بو من او هلبستی ویا برهف کرن و جدوی جی مگوز خو تنه بنفسینم عدو دیران یکم به نویساندن من دوست و ناسی ویجی پورتا گرتن و تاوی وان پورتا و هلبستی ویا من پرتوکا من یکمین او بو ما او وشاند پرتوکا من دویمین من هلبست نویسین و به ناوی جان دران من او درخست شو و دنگ بو یا سیمین چیروکین سرحدی بو چیروکین سرحدی جی 16 چیروک هم کردی من نویسی هم جی ترکی و هولک می فوتوغراف کش بیرکان چلیک 16 فوتوغراف کشاندن هولک می وینه چکر و هوالا هلال قرا هنجی جی 16 وینه چکرن خیس کرن و پرتوک من سواشاند از وی پرتوکی دا چیروکه که گندی خواه را بشم تای راجی بلا که کریم سر ویا بله میگه جوش بین بلا بیت دوماری مامي كريم او دكا دبي هنا كم سترانه جوش زيادة جوش بشه تمام دبه اعتكرم كده سال 1000 نسدی بازارچی خواد دیگورا قرصی 4 برا دجین بری دویمین سیویه هچار براجی زوجینه سیوجی گنده می دیگوری جیرین سرخلیه به زلیخان رازی زلیخان بدوا ایلو عشیری زلیخان هیوا 14 شد 10 سال زوجینه زار جوان را چه نبود بری سیو دخوازن سیو بزوجینه سیو را دبیجن که سیو بزوجه بلا زار تجی هد برا ارتا ترش نبه لی زلیخان وصا بدوه سیو وصا عاشق زلیخانه قیمشی زلیخانه ناکه نخوازه حیویه بینسه مالبات فی جارشی زلیخانه تعداد کن دبیجن سیو روی تدا نازوچه تو سیو را بجه برا سیو بزوچه زلیخان گورکی ده سر دلیخوه بچه با سیو دبیجه سیو وقتی تدامه ور بزوجه بلا زمان شیریگا سر مرا دریج نبه زاری تایی دبن زاری مننجی باور بکزی وان مزن بکم سیود بجه نا تو او جنا از هیوی بینم سری تو نبینی در دورا می اوقاس زار هنه بخیرن یا منو تجی از زاراتمه تجی یامن تو ببز نازوج و ساجد که لی شیریک خبر دیدن سیو سبر خود که سیوی منه چیو دحله وک باریک تبینه اگر کتیه گفته یا خوین و درشه حکیم تینی سر دبیجن نخواشک سیو زرکار رشه روژه که سیو زلیخان تنه او دیدانه جنه بری سیو دروا هفدخن شرط کن سیو ودگره سر زلیخانه تبیجه زلیخان جنتیه تا چما هفدخن زلیخان تکری سیو دبیجه مبلی زلیخان از زانم از بمرم بری منی آزب شی تنن زاری مجی چه نبون دوی کی جانی را ببی هیوی جبوی هفدخن زلیخان دنگی خو برگ دکه و دگری بری سیو دکه و هندر زلیخانی را هیر ساخو تینه دبیجه تو سر خو بخوی تو چه سر بریم daha شوات دگری بجه که هلاور میزه که یا بری تد بجه برا همان تشتی بری خورایش دبیجه حیاوی روژه مالاوان هف جهه نبیه دبیجه هونه ایرو مالا ما هف جهه کن سبه کوچا من بار کن زلیخانه جی سر سوار کن بون مالا باوی بهل بری یاد بجه چا دبیجه هونه مالا ما جهه کن کوچا من بار کن زلیخانه سوار کن بون مالا باوی بهل مزنی گند تینه دبیجن سیو و هانا به عبده خواده تنوان نوینا دای اوه زورا خواده جی هرن نابه سیو دبیجن هرن مالا ما هف جهه کن ایشف ازو زلیخان ام تنه و اوده دا ببین حیا بربانگ آگر و آلاف کتیه گفته سیو دشوته زلیخان گه برلنگ ویا
لنگی وی آگر و آلاف کتیه مزده گهت چه به پیشگیر خویدانا نابلاوی دگری لحسر جوادا مچقی بربانگی را بری سیود که به هندر دبیجه تفدارک تماما برا سیو زلی خان را دبیجه زلی خان تو جهره تفدارک خوب که پیستکی شونده تینه دبیجه زلی خانیشی تفدارک خوب کری سیو دبیجه دمن درخن از چوینا زلی خان خون بیزک دکوین بریویا او سیو امینا چیا حالیای پاریک ما دکوه دنی گفتی حال ده همیز خود بری خود درد خدر و بازار جگه ما گهرشه بردر مالا سیو اون بیشن شینا سیو آتنه شینا سیو دگرین دلورینن زلی خان هری داویتی لنگی یاد که دوی خود دویجه سیو جان سیو اسه بردر تم سیو ممنشینه تو مبشینی ولا هزي بمرم سيو دبجم حقي مجتا حلال توجي حقي خم حلال كه ودركب وسجد و ایواره گران نخوشه ملا سر یاسین دخوینن نیوی شوه سیو او روح بریندار جوه بدنا بریندار درد کبت چه سر سبیرا سلاتی خاندنی بدن سیو داتین سر تنشر سار گندیگه جویانه دسا برداری وانا شینا سیو دکن سیارک جیروا دکه و گند کره بریزالی خانه تی هست به خود پیاد به دزگینا هست به خود ده دست زاره که تی جم بریز سیو دبیجه سری وجی صابه سری مشی متا من زیلی خان نیوی شوی مر مگو گلو دبت شتکیو ها یعنی دهانک مخوش دم سرا که آب منی پاپو اف چیروک من را گو گنده من دهاتی جیاندن کالکی منن مگو گلو اوا شتکی هاتی جیاندن من بجیش کا پرسی گوتن راسته زرکا رش گزه بدخواه خلاستی که سال 1000 نستی درمانتنه ملیه لما گویا زلی خانه گو ناو نخاشی زلی خانه جی زانسته ناو لیکریه گوتیه سندروما دل شکستی سندروما دل شکستی جی هری زیده ده جنا دا خویاد که خمگینیه که پر مزن دا ایدی دل خوین رانا که لید خی شنیده کش پر خمگینی چه بونه وسا چیرو ایری ولا پر خمگینی هایتی دمو میگیری از کما جوش چمی شاینونی بیلم تو وک شینا وانا نا بلا روژا دهاتا سیو زلی خان به سترنه که وصا بیجه بلا دل تمشه منو بلا یک بنده از دو گره دوره اواتا چمی دوره پریشانیت تا اها چیروک بیجیا دادا هری داویدا تشتوسا او کر یعنی نتنه چیروکی که ام بیجن ام گهدار بکن و سرپیهاتی که ده همان دمه دا وقت بحث تندرستی زرکار رش و یا جوه پیوتر دل شکستن دما كنت بحثي دل شکستنه بکی بلکی زمان تپیدا وک ام بیجن نخوشی که کذبه او نبلی دل شکستن وک درونی بخوا باندوره که چاوا او دیگه و هیوی دیگم دل شکستنه که بیشون داتر دل نشکی نوزا دلی کسی نشکینن ها ما میکریم پشتی خمگران کرن و خمبارینا بله میکنه ما شایانا تدريب كده شهيانة اولي بندك زي قاعد يتشمي او بن باندورا خمگینی جمان من 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 ما يا اخلين ما وانا ما يا 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 نوا يا 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 نوا يا يا ملولي سيفم اما داير بنيم قو كاروان باب سيفت تو تبي استلام ازيد بيب باري خرمه يسر باري لو بمشم كلا وين خير خوازه كني نجابك متلاو كم ديرامي بيجي الحاجي عليايم اي سيبا حاجي لوش خران يا بني يا 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 يا
نه وای 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 ملولی سیوی صحت و قواتي تخوش یا تا خواشتری هون هر هب مرو نزانه وقت بله چاوا در باز بزود حرکه هون اجاره اجی تو دف دادی ناچه یعنی ساعتك برتد بر روجك بر ایرو خوش در باز بو بله. همه خاطر خو هدی بخوازن از و ام گلک کیف خوش بو بهاتنا و مالا و آوا شما ما میکردیم ام تم بریا برنامه دیدن زحمت و سترانا پی دیدن گوتن توی دیدن گوتن حتی دگهشن جه برنامه ایدی چما هم پیش شواره بینرن ایجا ما ایرو دیسا بریا برنامه ما میکردیم ما گلک وستاند و بله تم سترانا شیدو خوازین و ما مستعیهان و گلک سپاس کارو باری تدا ما خواست زیده تر البته کاری کتبی و مشغول دبی گلک هنه ده همو کارو باری تدا این جیانه دا ام سرفرازی و سرکفتنه دو خوازین و لیسا مامی کریم شی ام نشکان هر جارا که ام گازی دکن و تی و هاری کاری آمده که داشته که دلی و دا ما به هون بخوازن بیجنش بینرا را هبه و امی گهدار بکن کنه بجی امی خاطره خواب خوازن و بیجا سترانه که او بکن اجی سپاس دکم و ام کرن میوان سپاس شتره که کریم نشکی نشتی هاتیه و داری از تنی نیشتمه گوتنا و هاتیه وی رایش سپاس هوالی ما زحمت دکشینن جو رایش سپاس هوالنو و هوالی ما برنامه دکشینن راشی مالا و آواز سپاس بله اجل سر ملولیاتا امی استانه که بجوش بیجن صلاة و رزش بول تماشا وانو گهدارا بینرن اجاوه هفتیه جی دوی خلقا برنامه هنری دا ما مستعیهان ارکمن چیروک بیش و لیکولینر و نویسکار مکر میوان و مالی آواد دیسا مامی کریم لگل مبو هیوی دکن بدلی وبه و هم پیش شاب بن و ام بو سر بلندن اگر ما هنک جی کیف خوشی خستبه ناف دلی وب حتی خلقه که دیا برنامه ببینن دخیر و خوشی دا بخاطره وب کرم کد خان ما بروکی خالال خان ابن خانمی خان ما بروکی زیرال بن چنه ناوچمی تو بگو حال چروکی خالال خان ابن خانمی بخت می داد گوگی طولین بن چنه ناوچمی خان ما ورتوشي خالان خان ابن خاونني خان ما ورتوشي زيران بن شمي ناوجمي تالي سري قيرة بوشي خان ابن خانني سر مكان فروشي زيران بن شمي ناوجمي وكاكي هنصب خطراوي خان ما شكاكي خان ابن خاونني خان ما شكاكي طولر بن شني ناوجمي وتاوكو في باري وكاكي خان ابن خانني وتاوكو في باري وكاكي طولر بن شني ناوجمي جوت من قد هاكي خان ابن خانني جوت من قد هاكي زيران بن شني ناوجمي خان ما گویانی خانان خاننی ما گویانی زیران بن چنه ناوچمی تر سری جمدانی خاننی تر سری جمدانی طولین بن چنه ناوچمی به وقت همیازانی خاننی به وقت همیازانی طولین بن چنه ناوچمی